Long si Francis Kilo at nilito mahinten non Karbi Anglong along BJP a party ben si Kachingthur asai klempon natin samdin na Kachingthur asai klempon along pinangan dapat tunda teklong lo natin tunda taxi nation atobar si dambong tabong teklong lo si isi alam kipakliar kan tu dah lo denon dili tu malong Karbi Anglong akan cirai kom neng Karbi Anglong along de ke kaida safety si do neng Komen pen ini tum metune Meghalaya border along tu alam lekan logan and block tu along head down tu Nagaland border alam lekan ta hoya tu alam ta ini tum dong interstate atau inter district alam ta ini tum ke than lason thot thak si non head down lada Nagaland a border kita ya dak ini tum langdam pamikalo tulote solar project alam pen dangke inang tum kamat ke lada money bank compensation isilong det na money bank lason na po banci inang na tungai ke mata kita lada ini tung time again ini tung ke pangbar pen langdam alam do langdam pulote naganen anat atu inang an encroacher nang kindi adoini pen lapu isi apart ke dhonsuri apart anamo isi ke lapu borjan lapen bokajan homosti si pulilo maximum laso nangka approach adoini pensi ini HDP an dilayan nang keliro lason alam ilitum inek ini pensi teknologi antar terima lasi laso along lepan itum rainai pulote kopia polisi dolang inanga na hotel titan lo aini bantu tum dongli pipo kolam ta ilitum titan mentune ke ilitum kafe kalam titan pen last ilitum ke teknologi bangke ladak jong si itum non solar project yang si ini cuma ladak klaim pulutan ladak ini cuma pan akhirat ketan akhirat ketan bodi mangke ini nanatu border apan itu longle ke protect apan ta isi part lo lapen isi part abangke non hedong sa itu teglong Karbi Anglong arisu ejang tu pinang ang tan kacong dadam nan mane ke security guard amen pen mane company long तो पिने ब्रेक जम जोलासो लदाख काम कचो क्लेम अथाई की कोम आदोइनी पेन अंतान की दाम और समार इली तुम पिनांगन लो फेक सेरा तुम पेन चेंगलो पिनांगन की दाम फेकलो आते फेकलो आदि मा पीलो जितिया कोरोना वायरस इसी के दो हुत महामारी लसो के दो हुत के लसो कच्चे वांग अपन कार्बिंग लो ऑटोनोमस काउंसिल सीएम सार्टन इरा को न हुत अहोंखा से फेकलो लदाख 5000 चोसे अरिसो एजांग अपन मन के अंतान सी pinangan ke tuklem ke dam di kolo laswa joini ten pinangan adhek ke misel atunta dolo adhek kahe no tum mangi pilo ahem arit manege non hedong kiso tume ke en pen ahem ke chitikang pen kape ka ghotna pen lahai alam sda mi tum long tek long lapen adhek atum bangke manege so det manege mane hal da chongdat along ma apran dam de ma laso apran ki dam along det budi ke chi wana fan anta akisu ini tum inek ini kan sih lasi laso akisung pen dong si isi pen pajok di pulote ini tum ladak nithang along wi along ladak sita itum ta economic politics polisi donang ko lapen itum prothom si ini tum long revenue fund laso generate kuri fund laso ki paong je phanta ini tum ta chingwai na ko laso teng pensi hini polisi adopt pensi ladak Karbi Anglong autonomous council tim Karbi Anglong tum banget dak jong si tum solar project banlote itum benefit itum ali pandang ke ini tum si teknologi ate deposit teknologi ma pulo tante 1000 ke lake agreement long dolo 1000 ariso ejang atum bante ladak sagori long dun po pulo tante 1000 pula angtan gitu dun atum male long et pusame dak gitu adhek long ko angtan long gitu dun kam toklen kasigat dia tu pinangan long po lapel lato di malong pinangan na saya mukha bangke ini tum claim long po lasi pula hai kitu alam non monida tum social media long ki dam thek long nang tum thek long to hai angtan na long ka chong dat da mane bangke kape ka kisung dukti khala da ye do dam dim long kisung ki chu gi jun pe na kisung hem ka chikka ko ni pe na kisung o sumara fan pe ka chilang ne ya kisung da chenglok angton do sita so alam da panung ke lapen iki apart na bangke ini tum lang paka gede
je non ini tum jong sinali tum ithang dami langdam lo pulote ba lapu kaprek pen laso a part of tinanan suspected nagasi tinangan longle kinam kolam si klang lo laso ki klang alam lang lo pulote dilai nang le rok hala punat ke ihin nake hidipi da ke lelo lason jong si ke lelo pulote ante laso aphan nang ke ithang karbi ang bongolo ili tum kachi kusiroi pensi dopok chok sita halada ahokpet jong si protect नहीं kulo tangte laso awar saya bangke ini tum tactfully lapen matha pameka parchik pameka kali kulo tangte la bangke itu apat danger gitu border area lo bang lasi non isi theklong lo isi bangke laso dim lo yong si ili tum langdam pameka lo pure kopi pilo saguri ke longon po lapen hala so dim lo tinangan longde along ladak longde ki porok dun atum ana bangke haladak adhe ka tumbange compensation dong compensation da haladak tumbange tinangna afimili to hada compensation long pen kaprek award sai kitoklen long ya thanda dupo lapet ihi nana tuo bangke ilitum council long sidame ilitum revenue bangke that 200 to 400 crore bak revenue bang kolamta ilitum chini dundo agreement ate ban alam lang dam pogo tangke lasi hal hai ya mokhayong si dono pulote laki government ke pini alang government hai pina mane government hai lasi laso din lo si bang ko de laso revenue a penta ini tu kapre ka development account declare pon unji ajak ko mangke ini tu long sita non bangke laso ka development ji afan laso ki claim pon ji afan sita me lada ka bangke tilo adhek alam pen মানে যখন ada konane komplain pidam lo kalau so komplain di pidam pe laso a project ke pachi uthai de je apandang si maximum ke claim pulote lake ini tu apan akno seta lapen lage a danger si dulu lason jong si claim pon bomlang pulotang te karbiang long apan ke kacing tu rawar saya apan ka develop ya pandang ke ini tu papi de lasi nili pui bangke lason ka distaven atun lason ka distaven atun bang bangke labange stop nang po jong si ko kini ki pare dun nai do kok lang lason bong pen jong si ladak lasot kam men ba kini mucot lang pulute paklang melo lake lapen si me mucot yo nagale na border along le kachi right pom ya phan pulute polisi la si yo pulute latacho so lason kali je labangke totally project bang si out nai puwa alam me no si kaninje pulutangke labangke future karbiang lo phan bangke danger si do ate tipot ma ini tum mithangang bong si moke kaprek alam ben kaprek akam ben si kachi tonte kachi uni alam si klaro lasi laputon alam akam ben bangke stop si kimisen afan pulote ke claim pulote doan organization bul punon doan abang kutum punon la bangke ini tum kichi support dum siroi se akinang ko bang si lasi solar project abangke dakke bivek nangpo lapen bc ili tu be karbiang long along level protect nang po lapena ansat kali ladak karbia arisu ejang atu ili tum ta arjumi melo jong si ladak jong si kaching thu doko pulote kaching thu rafa abadha bangal jatna sakuri long po 1000 apin ili jong si sakuri long pulote kwano ne kirapit ke jila sola lapen jong si ladak laso apen compensation kilong dun stame kwano ne kirapit lasi labangke itum lokel atu fansi benefit lo lagi angka na tumbangnya benefit kan itu lokal atum si benefit lo dak itu barin tum si benefit lo laso benefit bang si ini tumbangnya pangbo nang ni ko bang si ini tum rat apandare pacini lo lapen la organization atum manta ini tum ai tendang ke pacini pon lasi dorang ke tham condition ini tum stock person do porti lapu salawar be bang han prang na kami lagi ham lo lagi especially punya platform ke solar project aku tak solar project along total approximately 18,000 bighas wala dak kusi itu kado ko ita mane papang khek pono solar project kopilo o bangeli to chini nai ba lake renewable energy environmental effect that atur kilong na prang dia panti lake solar project lo tapi solar project akhang talada army afan kiti alam do sita isi hini condition adhe kaji tomte tajok army afan kiti dar tangte
Ladak along le kopi pochi solar bang kiti kunon kecil seklo. Laso area lo bangke isi bangke langbang lo pulo ke jokan ta neli lo so kondisi kenanga pulo isi bangke NSCN NSCN atum Delhi along central government kaci lam kacing wa hut laso area ke par lo kondia phan atum proposal amep do hono sampe belo bangke kwalo mala daga bangke kubilo ma 2825.76 square kilometer latum proposal kiti NSCN atum kampon di laso planning pangajok ina atum kelasi neli tumpu but especially JI Kathar panel to point out kini JI Kathar lapen IPP Rajan Timung latum ke dalal pujopan nitum pulo non nanampe angtan pe nagat tum pawang tak si longle pachi bhongsai ke latum aglo do lasi BJP atum ke lason kaphiri otum kali Prime Minister Binjar Pakistan haphiri lason khatsi niram rong hangta JI Kathar lapen la Rajan Timung phan asap kaphiri inang sok pulo tangte law and order lapen Karbi Anglong Arab atum alang litu apan kabisa sia pornang litang lo lada ka bangi kupilo ile tungke khethulong ka bake laso ajene laso benefit solar dolo pulo tangte adhe ka tu ekdom pene hino erdi pusila tumi pakla environment hino erdi pusila tungke ki pakla atur pene jok खेती के चक्कर में हिनो एफ जी पुसी के पकला लापे लदा के रिन्यूएबल सस्टेनेबल इसी सोलर एनर्जी लाबां के क्लीन इसी की क्लीन नहीं अनएक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ पावर लदा का बांके lagi pilong ji a skill lo lagi masuk skill number 1 number 2 bang piloma environmentally friendly hang nang desa pawe kinten lada isi environmental si laso atur ke pilong kan pinang ato bang isi profit long ipus fosil laso pino fuel laso putha ka bang ke lada ka bang ke pilong ji awal side ke dungji ki thon bang ke piloma isi bang job creation open itu stock percent itu dak bang suri si apa nak dak lokal atum iye pusi council sorten laso kaci top alo bangke itu emu iyo bangke itu keblo lasi lahai kadu ka bang lang bang pulo tangte ikroi dunde ke komaloma jai katha atu ikroi dunde ke komaloma IPP atu latung kono lokdam latung labak project bilang le pajok project bilang de jok latung kita gonalwa ini si dam New York si dam lo kan neli kan lo mati New York da kona paisa pano New York dam kopilo memorandum kiti dam latung memorandum kodak lo tidam IPRI pe kopilo ma Indigenous Peoples Right International kono dak sit latung memorandum tidam lo kiti dam le pilo ma je dadak along le hilang adhe ka to fan am thia pusila tumu puda kante ki puda ma bang along le duma rajan ti mong along le duma halada along le pip abang sila son dalao ka choklem dun lapan halada ka bang kijo tang penang na tugi do kijo tang long kana bang ke TR Jeliam ex minister Nagaland pada ka bang long le penang na kithe abang la nam derlo dak karbi tum ka chong dam inut soar lo ka chong dam karbi bang ke army kan tang ko tang bok silok ka du nitum chini lai ko lai ka to ko alam chini at sin nitum kal rak solar project chibida lapen hole daga bang ko pinoma jai kathana tum ke isi takro free development ko kre lo lapen ke lai ko pinoma solar takro kre lo kaching thul takro kre lo बोलते anti karbi के लाने जय कथा is representing as anti karbi in Karbianglo number 1 example anti karbi pun itu punya this particularly is for tribal land okay this is not tribal land this is Karbi land as per constitution have provided us for the people of Karbianglo lagi karena tu bagi dak itu langsung bapak penangan ini apa example do mati Nagaland itu besar si Nagaland berpuluh ada naga tu alam citonti Anggami, Lokha, Tema atau alam citonte, kada koi pensil langsung di land puisi yusi naga land. Dan itu di ilam citone lasi Karbi Anglong. Dan kenal alam kali, aku entah jaya kathar waso alam cini ni.
laso chini ne pen sila dak bangke karbi len kali pugi kuwa bangke lasi anti karbi lo laso putha alang khana bang bisar wek nangi karbi riso ejang ketek kiri itu laki nomor 1 nomor 2 anti development bang pilo behat pujir potong tama isi bangke flyover tala tumtoy ke flyover silang lo pulo tangte ahun so ready so ini school bilo pulo tangte army atong bang paksi amek lang no lang no choklem ji culture phantala tu hampar ji ta road development tala tumke kroy kre along team ta opposite pulo tangte la tum bangke anti development la tumke these people are representing as anti karbi and anti development element lasi la tum khan bangke action and nang ko la pen BJP tum ke la an kaptere tum kali lasi non itum je non kidabom kachari bom itum tiloma CM for Dr. Tuliram Rohang alang lista jigel site and enpo lapen penangan itum you're doing BJP kan senglok penangan intellectual atum kenong ke alang litung othan kabisal dia pornang litang lasilada appoint mahetawang pulo laso piloma solar kiditan appoint ner kep troxin ner kep do sombong pena bangke mahe pulo number 1 isi bangke employee generation na bang employee long bang suri isi alang to pi pulo da pulo number 2 compensation na dak longji lak kep pen lakeng koy bak poisa longi palong nang ko phan palong na puthalo along leki do tumani palong na along leki do tum along ke lak kep sita palong na lakeng koy sita palong na kupilo la tum aning ki sudu na laso poisa long lok ko pulo tum te la tum alang to family ang bong ido kithak tan alang to ka kapre standard long ko ini ne alang to aning ka hang hormo chili long ko kupilo lang tum laso kilang dunone nomor kita mo bangke solar free installment PE hola so local area to apa solar free installment PE pulo tante laso area ke turbong po adung ngala anda sok kara angko free city hola tum na pen ke si bangke nomor